Tuna Kioneki wa Mwangi the keyboardist. Jitagwo Kioneki wa Mwangi na uyu ni mururumo wa kigoco guku gwa Pacific Waves TV USA. Nie ndi muini na ndi muthaki wa kinanda Mwathani Agocwo. Ne wagereire Mwathani, ne wagereire Mwathani. Twina Robert the guitarist. Mwerorero wa Pacific Waves. Yes. TV. Maritwa Robert guitarist. Robert guitarist. Yes. Natona James Favor the vocalist. Jetago James Favor na ndi muini wa nyimbo cia kugoca Mwathani na uyu ni murumo wa kigoco guku gwa Pacific Waves TV USA. Dial duka umehau nigatha turathimwo twe hamwe. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use TapTapSend, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiari Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use TapTapSend app. It's simple. Tap tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download TapTapSend money transfer app and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiari Prestige to demand your bonus. TapTapSend. Easy, simple and fast. To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and type Pacific Waves TV USA. Oh yes, there you are. Open the channel on your right hand side, click the word subscribe. Definitely you will have subscribed to our channel. Then click the bell right after the word subscribe. You will always be notified every time we upload a new video. Thank you. Atirere muthenya omothe twina Tabe the designer. Jetago Tabe Thuku, muini na designer, na soprano ya wigwa goko kwa murumo wa kigoco ni yakwa. Adamu na Eva waritinda, Ambia siri. Adamu na Eva waritinda, Ambia siri. Tungalile walilokatazwa na Mungu walikula. Tungalile walilokatazwa na Mungu walikula. Tuna Kioneki wa Mwangi the keyboardist. Jitagwo Kioneki wa Mwangi na uyu ni mururumo wa kigoco guku gwa Pacific Waves TV USA. Nie ndi muini na ndi muthaki wa kinanda Mwathani Agocwo. Ne wagereire Mwathani, ne wagereire Mwathani. Twina Robert the guitarist. Mwerorero wa Pacific Waves. Yes. TV. Maritwa Robert guitarist. Robert guitarist. Yes. Natona
James Favor the vocalist. Njĩtagwo James Favor na ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani.
USA. Oh, kuna mwana wa TikTok. Tuko kama Pacific Wave TV USA. Subscribe, share, nigetha mundu makorwo magiriire uguo. Ngai ni mwega hingo cio. Ni ngai akiri mwega hingo ciothe. Atiri tutengere kuremwo na YouTube, twambe tu subscribe, tu share na tu comment, na tu invite 25 friends. Juga 25. Nigetha tukorwo twikura twi hamwe. Ucio ni undu wa bata. Pacific Wave TV USA gamba gacokeria ngai ngatho no mothe show ito twe show ito mothe ndenda kumwe. It's all about educate na kumuhe knowledge area mutaru mwaigwa gamba gacokeria ngai ngatho ndungata cia ngai ndona muri arathime na mwefiti energy iko naona energy iko by the way mmenibariki sana na nyinyi pia mbarikiwe. Thank you. Asanteni sana gacokeria ngai ngatho nawe hau nejo ni urarathimwo by the way I know unabariki ukiwa hapo so asante sana na I want to talk to everybody nyinyi murathikiriria hau atiriri mwaka wa 1883 kundu gwetagwo ta Krakatoa ni kuu ni mwena wa Indonesia. Indonesia Krakatoa yale ni island na island ino ri mwaka May 20 yeah na ni kwageire na kindu gitagwo ta volcano eruption na giko andu ngai mutikindeithie volcano eruption na giko niki ni mututhuko wake mututhuko tokuga mututhuko wa irima ni mwamenya uri irima cigituguthukaga na ki na ni gwageire na mututhuko wa mbere nyambe ndimwire ucio niguo mututhuko uria munene thiini wa history kuma riria thĩ yombirwo mututhuko uyu watuthuka ri waiguikire kana thauti iyo yaiguikire across 50 countries na mututhuko ucio uragire andu 30,714 mututhuko ucio ni recordetwo ta mututhuko uria munene thiini wa history atiriri andu ngai ni nyenda ngamwira maundu mangi nigetha mukomenya thauti ya muripuko ucio iguirikinire 50 across 50 countries ni je maundu macio ndroe no ri wamenya ngakweducate ngakweeliminate na otwe hau guo turi ona njira ya guthima twini Jesu agocwo hallelujah riu ni wega wambe ukinye kure mwana wa YouTube Milkan to write at Pacific Wave TV USA ukorwo wa mbere go subscribe go share na go comment na ginya ugakorwo wa mbere kwira arata kuna family yanyu yothe atiriu ndungata cia ngai kure mwana wa Pacific Wave TV USA tugane mururumo wa kigoco ni maigire nigetha tukorwo tukinyitanira nawe hamwe nigetha ukorwo ukirathimwo ni ndungata cia ngai riu wa mbere we abo click ngengere kau kaitaga hau ki heka ngengere gakoragwo hau kaugaga click nigetha ukage hindi ciothe twe live ugeka ate ukage notification na ndiramenya ni munano na ngicokereria hindu ingi ni nguka guthoma comment ondu ndona ni muna Afrika kure na fujo na ni wega endelea nginya gwetia nyimbo ni ugienda ndungati cia ngai koinire cikiri haha ni undu murathimane hamwe ngai akurathima na okamaраthima na ukimaguragira otumai uria ngwiraga ririkana tuga atiriri ukikorwo wi hau na no wende ku invest na ithwe we karibu muno namba citu ni uraciona hau nigetha ukioneke furda kwira ithwe tukoragwo globally huwa tunafuatwa kila mahali wathi ukone ku Indonesia kuda kila mahali unadienda guti across the globe mafurori mothe tukoragwo tukioneka tondu ni Pacific Wave TV USA make sure wathi kuria make sure wa to follow no gikorwo wina any advertisement ni ndakwirire hihi no koendagia tugoti agikoendagia tukofia ni ndanakwira agikone ni biashara ya njuiri kana ya nyanya igira kure mwena wa Pacific kana igira guku mwena wa YouTube no kuona namba ito cia screen ni WhatsApp na beo ni gukirokeraniria na officials kana ate ndungata cia ngai Niguo. no tuthiite wega na gacokeria ngai gatho tutanathie break ire reke ndimwire kaundu ga kumakania ngai ni ombire thi ino na akiumba na maundu maingi ma kugegania no he undu umwe umakitie muno hari nyamu iria ciothe ombire ri nyamu iria ciothe ngai ombire ati njogu no yo nyamu iria itangiruga imagine jogu na nyamu iria itangiruga even 1 centimeter kana 1 inch jogu ndengihota kuruga na maguru mao maitha maigana na niwe mana pastor anyway jogu no itangiruga na ngwiciria kaundu kau no amenya indo ici ingi ciothe ngai ombire no iruge tigo jogu icio ti undu wa magania na nduroi nduroi ni kuria utaranjuritie alright gacokeria ngai ngatho muno ni undu wa undu ucio ndenda tuthie break nigetha tukorwo tugicokereria maundu makorwo makiagirira ndiame producer ni ahera igututwara break tugicokereria maundu makorwo makiagirira but make sure you subscribe make sure you comment make sure you share na gicokereria ndauga niguo nguka guthoma ki comment niguo
riu ri andu aria mwikurenderea ni gucituma na mwenderee gucia na mwenderee ku invite andu nigetha tukore twi as a group, as a blessed people. Muri ndo bata haria hothe muri, as we follow our group, as we follow our TV, make sure ona eno arathimwo ni kigoco kiriku giki. Ngai wa mwaro murathima, turathie break tugicokereria tuthi na season 2 kana tucokererie na part 2 mwandu makoma makiegerea namna that. Twende break. All right. Dona takwena gathina ka mitambo hanini no ni karacugurikirwo. Iyo tugicukire he murata wakwa by the way, murata wakwa kugura makondo. Na agura makondo ri. Makondo no maguna. Ni mamaguna. Ni mamaguna oria mukameta. Nduke andu mauga ngui agengite. Angemigo. Oria cigetwo. Riu egweka oguo akagura makondo maigana. Matatu. Makondo matatu. Agura makondo matatu agathina mo nyumba. Agatinia ria mbere. Agethi kuria ri akwa ni ithuku thiinie agatinia ria keri agethi kuria akwa ni ki ori athi kuruma akwa ni ithu ya gatatu arahorie thitima alizima stima na akasema na ararihoera ugugikate riu gutindotete makono matari ukimaurite na thina riu ni wega mundu rimwe ni uranjira ria ungieke riu ri handu agutinda ugiteri na urutie mbia ciaku weka uri ati tikaba uhinge maitho ukiuge uria guga murata ki bado wakwetagwo kinyua ri kinyua akorire hena aratake mararuaga nathie kumoria kinyua wa iratu tikinyua ria wa iratu ucio etagwo kinyua wa ngofia okay ni kinyua wa ngofia ekire oguo akora aratake makirua na araingiria gatagati aramoria atiriri niki kiratuma mwike atia murwe na ni reason ya wana ni mararuagira ki ati murata andu mararuaga umwe ateithirie umwe na mubuto amutaithia na mubuto ri agithia ki adjust position iri endaga riu ogioka gwikira akinyanyihia kana akenenehia ogioka gwikira ri uraingira ta kiria no akiona riu ararihirwo atiriri riu ona haro no ndagitigithukania yake amira mendere no wega ngiwa mwaro murathima na mutikendere inyu na bara rekie ndimwire kure mona YouTube twita Pacific Wave TV USA. Make sure no subscribe no share no comment na no invite 25 friend ndeto tuthi break tugicokereria mundu magirire ndoro mitambo riu sa producer tutore break atiriri muthenya umothe twina Tabe the designer Njĩtagwo Tabe Thuku, muini na designer, na soprano ya wĩigua gũkũ kwa mũrurumo wa Kĩgoco nĩ yakwa. Adamu na Eva waritinda, Ambia siri, Adamu na Eva waritinda, ambia siri, Dalila walilokatazwa na Mungu walikula, Dalila walilokatazwa na Mungu walikula, Dalila walilokatazwa na Mungu walikula, Dalila walilokatazwa na Mungu walikula. tuna Kioneki wa Mwangi the keyboardist Njĩtagwo Kioneki wa Mwangi na ũyũ nĩ mũrurumo wa Kĩgoco gũkũ gwa Pacific Waves TV USA. Niĩ ndĩ mũini na ndĩ mũthaki wa kĩnanda Mwathani agocwo. Nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire Mwathani. twina Robert the guitarist mwiroreri wa Pacific Waves yes TV maritwa Robert Guitarist. Robert guitarist yes na tuna James Favor the vocalist Njĩtagwo James Favor na ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani na ũyũ nĩ mũrurumo wa Kĩgoco gũkũ gwa Pacific Waves TV USA. Don't touch that dial. Duka umehau nigetha tũrathimwo twĩ hamwe.
The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use Tap Send, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiari Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use Tap Send app. It's simple. Tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download Tap Send money transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiari Prestige to demand your bonus. Tap Send. Easy, simple, and fast. To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and type Pacific Waves TV USA. Oh yes, there you are. Open the channel on your right hand side, click the word subscribe. Definitely you will have subscribed to our channel. Then click the bell right after the word subscribe. You will always be notified every time we upload a new video. Thank you. Atirere muthenya omothe twina Tabe the designer. Jetagwo Tabe Thuku, muini na designer, na soprano ya wigwa goko kwa murumo wa Kigoso ni yakwa. Adamu na Eva waritinda, Ambia siri. Adamu na Eva waritinda, Ambia siri. Tungalile walilokatazwa na Mungu walikula. Tungalile walilokatazwa na Mungu walikula. Tunakioneki wa Mwangi the keyboardist. Jitagwo Kioneki wa Mwangi, na uyu ni mururumo wa Kigoso guku gwa Pacific Waves. Ndi muini na ndi muthaki wa kinanda Mwathani Agocwo. Ne wagereire mwanani. Twina Robert the guitarist. Mwiroreri wa Pacific Waves Yes. TV. Maritwa ni Robert Guitarist. Robert guitarist. Yes. Na tuna James Favor the vocalist. Jetagwo James Favor na ndi muini wa nyimbo cia kugosha Mwathani, na uyu ni murumo wa Kigosho guku gwa Pacific Waves TV USA. Don't touch that dial. Duka umehau nigatha turathimwo twe hamwe. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use Tap Send, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiari Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use Tap Send app. It's simple. Tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download Tap Send money transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiari Prestige to demand your bonus. Tap Send. Easy, simple, and fast.
To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and Modelo,
ushinde, weke hoti dhabita, weke hoti, weke hoti, weke hoti roa yainama. Tutadeye mwadari, wena neke hoti wa mode, wena gutiri ukihana chake. Utile wako hanana nake, wanawe gutire waku asha, utile wako hanana nake, kwa badaria, kwa badaria, kwa badaria, utile wako hanana nake, turaga tene kinya tene, utile wako hanana nake, utile wako hanana nake, wanarehema gutire wako ruma, utile wako hanana nake, nawonia ahona gefio, utile wako hanana nake, nikiarekera ni aligana gerwa, utile wako hanana nake, we mudhamaki, mudhamaki, utile wako hanana nake, mudhamaki, mudhamaki, utile wako hanana nake, utile na utikage wako hanani unaweke. Utile wako hanana nake, shera neno shekunena amina, utile wako hanana nake, utile wake wako likidhanio nawe, utile wako hanana nake, wene nagia irema na uhoti wako gaya, utile wako hanana nake, nagia jowe na uhoti wako, utile wako hanana nake, Godadaya, utile wako hanana nake.
wewe kama manene weka ikihoti wa mmoja ite wa mwana homaito tuwa mwanzaya tuwa kunelia rekandara boshia rika mama yande rika hanze bayande rekeke bashia rika na yandere bose rima mama shaya rika mama yande rame yande I worship you God I worship you my Lord nuagere muda makiwana maki monene wanene amukera boshi wanene wako sharabo rima mayande rema mama shandera rabozaya reka mama mayandera rabozaya. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Thank you so much, Murua Pacific Wave TV USA. Wabere nyambe jokirie ngai ngatho tondu nduga kindu giothe ikona kianjiri ni ikona gitakate ona kirikiro na thaa ici ngirora ngona tutwerekeire gukinya kirikiro-ini gitu. Ngai ni mwega hingo ciothe ni njokagiria ngai ngatho ni gukorwo twi hamwe nawe ni gutire undu wa bata ta gukorwo twi hamwe nawe ni ukiri mundu wa bata muno taigua such kind of a praise ni ndahutio nginya ndaigua ngoro yakwa yagira piu ndaigua yani ni ndarathimwo ni kigoco na worship teo ndukamaigua handu hangi tiga guku kwa Pacific Wave TV USA na nikio ngwiraga kindu kia mbere abo kinya kure mono wa YouTube tureta ta Pacific Wave TV USA hinya subscribe hinya notification bell nigetha hingo ciothe twathi live uriko we mundu wa mbere kumenya ati ndungata cia Ngai ni ciaingira nigetha tukirathimwo na ukarathimwo twi hamwe ira nginya arata aku na itura ria nyuri othe na ndothe omere ni twaingira. Thank you so much giki tu ani kirikiro na kirikiro of course ni ko maundu maingi muthuri muge kinjira atiriri never announce your next move before you make it because a fish with closed mouth is never caught. Oh wani kuga atia dukana ndire kuripuka maundu maku keke na matiri marakinyanira otambite kuhingirio maundu macio tondu ona thamaki na kanua gakite atia ndekaga atia ni kimdomo cikwa so no wega no wekite uri agitharukirio kiroto was it ni Joseph so no wega aruta kiroto giake maundu mataneka ati ambire nginya akinya agikwa matharo ni brother ciake you know the story ndienda guthimo no he story ni tondu maundu macio ni ukimoe ngacokeria ngai ngatho ni tondu mundu wa bata wewe ndete gutwarana na ithuĩ na ndoka guthoma your comment by the way tondu ndiona andu ni maingirite na fujo kuria by the way ndiwe kanyambe thome comment kana cigana ona kana mbe ndimwire kaundu educative mukwenda atia ture kaundu educative gucokeria educate atiriri hari indo ciothe ngai ombire akiumba indo nyingi muno akiumba nyamu na andu na ki no he undu mwa magegania ati hari kuma tu apart from human being nogo na mbea no cio cikona uhoti wa gutheka hari nyamu irio ciothe ngai umbire mundu apart from mundu no nogo na mbea cikona uhoti wa gutheka. Haleluya. Kwaja njigua mbea thekagira mundu ikimurumaga wapi ate fuda ti gutheka ari kwa no gutuka fuda ngitheka no gukua by the way ndaraigua mundu ndibila akanima atire ya fuda cia transport agwa ni kirori ri no we kirori ni wonaga ati miti gicoka thutha atire fuda athekagirira miti atire nginya kwa mambaru ekagare gakua. I don't think those true stories by the way are they true? I don't know ndanaigua ko ni mythical I think ni mythical etiguo so I have kura mwana wa France ri kwa na muthekania wetagwo actually to France ni England kwa na muthekania wetagwo Charlie Chaplin gutiri mundu ta moyo actually ni mundu watho miaka ya tene muno ni andu aria mekire atia mathondekeire andu ta Mr Bean ni mathondekeirwo industry ya comedy wega. Charlie Chaplin actually ni age actor na ndekwaria na ni ugutheka so France makiuga atiriri tondu ni atuikite famous muno ri France bururi wa France ukiorganize mathako ma mundu uri ungihota kuimitate Charlie Chaplin na magithondeka mathako manene muno na mundu uri acidane ekaga atia ni arihagwo mbeca nyingi so they magithondeka mithako na riu undu rwa magaine riri Charlie Chaplin atekwira judges ri ona ke agiuka
mwenyewe no ndo magania ri okire namba 3 hari andu aria mekaga atia macindana nao taigua magalia hari andu acio macindana nao okire namba 3 gacokeria Ngai ngatho muno reke tuthome comment arafu tucokera maundu macio mangĩ ndiramenya andu ni mokite na fujo he mundu reta kuria Josephat ndagaga arauga tuthiite wega muno arakiuga tuthiite wega muno ucio John Murage akiuga tuned he ongereta ta Sarah Ronald akauga powerful kigoco mo grace Amen. na he ongereta ta Caroline Njeri akauga tune na kigoco ni moto. Susan Matthew akauga Ngai ni mwega hingo ciothe maniki ni mwandathi mama agacoka ringi akauga rathimoi muno na muririkane Kenya itu nituramuririkana na Ngai amuririkane akauga niombeni sana maana nataka nikuje huko nihubiri injili. Mungu atakusaidia. Akuje karibu sana. Receive passport in the name of and visa in Jesus receive. Amen. Yes, I declare blessings. I decree. Yes. All right. Okay, Karanjera kauga shokali sana nimebarikiwa. Anthony Maiga kauga following from Morem. Anthony Maiga akashoka kauga nicheze ni derona Jerusalemu na forward kile kanitha wa Filipi. Please. Next time tutogo shinote na nitogo shikira listine eni undu wa getha. I will note that na nitogo shikira Alfred Clinton akauga kali sana dukata Ngai mwena waku urona atia. Yes. Goko kawaida andu mekwo ne tukwiroragirwo ni turoragirwo mundu wa Ngai of course ne andu aingi across the globe. Oh yes. Yes na maraiga tugi na mbere kurathi mundu gwitwo Naomi Gene ni mwata witu cio ndaga guturora mundu gwitwo Purity yes no akure kanitha ira tugaga ira magocaga kefiu mundu witagwo Kahakimere Shironax ucio ni mundu gwitwo Shabiki wa maredio mothe maria makoragwo Kenya. All right. Na ni murathima muno. Yes, Justus Catherine wa Njuguna na andu aingi muno marauga atia maroiga ati muthii na mbere gututhikiriria na muthii na mbere kurathimwo mwikou mukiri tugacokeria Ngai ngatho ni undu ucio ni undu wa bata muno gukorwo gitufollow na tukwiraga ugathii hau mwena wa YouTube turaita ta Pacific Wave TV USA uka make sure no subscribe no comment no share no like na invite 25 friend nigetha tukorwo twi hamwe na ndukariganirwo guku turonekana across the globe. Ogwo ni kuga angikorwo wina advertisement angikorwo wina biashara urenda tuhure okorwo wendagia talitali kana Crocs no ko wendagia diaper indo ciothe by the way ukikorwo na indo ciothe wendagia no ko wendagia muga muga ne uriku no nyamuga ndaigua igitwo riria twari kure akara ugikorwo wendagia nyamu icio ri ndui mundu ringi muthungu angiona kindu ta giki no korwo hiwendagia no ena ifiriti uria murathime ciothe nginya kamande no tuhota gucitangatha guku na ciuke ni wega muno ni wega omere na mbere magiru ni kuroraga house screen ni ituri ukiona namba ya thitina +1 something ukimiona uka WhatsApp muno ku WhatsApp tondu ringi no ugikorwo wi kundu ta Kurampa Jakarta Kabondia kundu ku guothe no akiona na riu ugikorwo kundu ku ringi kwaciriana no ugikorwo kwik na hi riu uri ugituingira inbox ya WhatsApp kana ona nenda-ini citu cia meme cia ukinyaniria tugaga ni kundu ta Facebook turaita ta Pacific Wave TV USA nginya TikTok no uingire Twitter no X Twitter no X ukiingira ku ri ni ukokiarana na ithuĩ nigetha maundu makoma kiagirira ugu rehe kimenyithia giaku tukumenyithie kana tuki advertise across the globe gacokeria Ngai ngatho ni undu wa undu ucio atiriri kuma ria twanjiririe gibindi giki twakinya gitagati na riu twikirikiro Ngai wa mwana wa goco ni gori atiriri presenter oria hi no aririkana CEO witu toko no ariganirwo ndirarikia ndigetekira kuma haha itamuriko organizete atia akiri uru atia riu ona ni atia ona no kuhotekeke atiriri nyambe by the way na heshima sana ni recognize wa CEO awasiwe tagota Career Prestige no ni mundu murathima muno by the way akoragwo by the way na social media platforms yake no wega by the way ugagithio ugakiananiria ugakiona maundu na makwa maikaire tagata Career Prestige TikTok Instagram Career Prestige na TikTok Career Prestige kukungi Twitter no X Career Prestige na kabuni yake tagwo ta Pacific Wave TV USA International. Make sure you subscribe, make sure you comment. Deta kumwe dakika o imwemwe twananirie
ugeithia andu umerana mage gukora kure mwena wa social media account tugicokereria maundu meke atia magirire oguo tukwanjia na our best vocalist as we know here. Welcome my friend. Thank you. Our best presenter. Karibu sana. Jitagwa James Favor Yes. wa Pacific Waves TV. Na social handles yako the ni James Favor. Yes. YouTube James Favor. All right. James Favor. Yes. TikTok. At James Favor. .favor. Kabisa. Atirana.com. At james.favor. Umothe twatongorio kigoco wega ni ndakena muno beautiful sister, congratulations. Ngai wara gucika ngai wara kundathima atiriri ona mumona haha ndakorio no designer uria mukari na bado ni one of the singer to designer ni oi maundu maingi nginya kugocithia no akiona uria aragigitwarithia so ndenda atwaririe no heana social media ciaku nigetha mundu ro akuona haria na no ende gwita igongona na mere nduthia free ndikaba kwaria ma ini ru ekate ne mai kure ona etu mai ugagikate thauti gakinyoroka ogu ekate ini magaithia nita mugeithia andu kana eroreri a Pacific Waves TV USA geto tabethuku YouTube tabethuku Facebook tabejeri TikTok tabethuku 1 hata Instagram tabethuku gaya murathime muno ni guthina mbere kunyitanira hamwe na ithui. All right. Yes, thank you so much. Karibu sana. Rori wetu wa Pacific Waves USA. Nie geto kioneki wa Mwangi. Na o maigi na maigi. Ndagi mucokerera ite kunoga. Yes. Koiga kioneki no ta mutumia hana atia. Wikete oguo. Yeni. Yes, niwe bada presenter. Mundu retaka mutu. Mugikuyu ri. Mundu retaka mutu. I hope atire mundu egukura ingirirwo. Leva. Yes. Mugikuyu ri. Yes. Niwe hota gutukania maritwa meri mega na moru kaigwa mundu akiuga ni hunete ta ndukarikie kwenda kurekia by the way oguo ri kioneki wa Mwangi no ta mutumia murito yes ungithi kure kwa YouTube no ukore rwimbo ru ruga kioneki no ta mutumia murito na ni urito ti urito wa weight ni urito wa kurathimo ti wa kuria kamutu uguo roiga ni urito wa ukirathimo nigetha ongerereke. Yes. Hallelujah. Amen. Ogithie kure kwa TikTok de kuo ku na kudetaga maritwa ma githongo Sami Kioneki Sami Vision 254 ogithie kwa YouTube ni Sami Kioneki Official. Facebook Sam K Vision Kioneki. Yes. Ona kwa Twitter X na kwa Instagram ni Sami wa Mwangi. Thank you so much. Aterere all the way from Kingston, Jamaica. Here we go. Po. Maria, my friend. Mwirore wa Pacific Waves TV ohariori. All right. Ndakweithio geithike. Twageithika. Nie kwa YouTube. Ni Robert Guitarist. Robert Guitarist YouTube. Yes. Kwa Facebook. Robert Getheji Facebook. Na muikare muri arathime. Mwikare muri arathime. TikTok hapana. Alright, sawa. Leure gacokeria Ngai ngatho ni ndu kwa tunyitane na iwe kumaria twanjiririe gibindi giki na nginya riu ndiona ni kirikiro nie host wanyu Tegota Innocent Mfalme nona mwaka ndimurikania atiriri kure mwena wa Facebook turaita ta Pacific Wave TV USA kure mwena wa YouTube ni Pacific Wave TV USA uka make sure no subscribe no comment no share no invite 25 friends nigetha tukao twi hamwe atire ningena muno ria muratu follow na inyo mwa request ni boss yanyu ngewa mwaro murathima ni tuguciikira list ni nigetha ndukate cia Ngai twacokeria hindi wengi uka make sure wetu nigetha kogeciika atia no ndukana igwo angiko na ruibo kana angiko na kaundu renda kwaria horo wa TV kana anything request tuingire inbox tukao tukiana ni ngewa mwaro murathima nginya hindi wake tugacemania ri ndukigea na weekend njega. Amen. Ni weekend kana ni week ni week mugia na wiki je bye bye.